somos? De la comunidad de Guanasi. Guanasi manda kapanchi. Ay, ama sigo. Kaigo manga shago tarrimari pasho. Nima pachamanda taña tushush pacatina jupanchi. Ari, ñukanchipa costumbre mi kapana chusan primer kapillama shamu panchi llaqtagu tantana hushpa y chaymanta ña tutapika kay karpas gukunata tushushpa ña wasima muyupanchi. Ay, shinaka kunan pachagukunapi kaygupi muyunara chukapangichik oña wasimantigrana kupangichik. Ari kayta ña urama karpa gukunapi tushushpa rikuchishpa yaliripanchi shinashpa ña llaqtaguman tukuy gullata pakta muyupanchi mas. Ari, chaymanta kakaya kakutin yukshipangichik. Kaya punjagu kasama panchimi como llaqtagu ñakutin último kapillagupi ñakutin llukshimushpa kanajupashun y shinallata llaqtapipas ña kati punjagupa domingo punjapaka ña warmi punjagupas yapagnachu cada wasigu tushushpa ripanchi. Yupaychani masigo. Ya pagi mas. Chinaka kaypipa ña saguta rikuchishpa tushushpa katigripanchi Guanansi ayllu llaqtamanta kaypika ña hasta wangarin tushushpa katinajupan.